بریا هر تشتی ام برخوادانا گلی خوی روشاوا به تایبتی جی برخوادانا شیخ مقصود شهبا یا گلی خوی عفرینه به تایبتی جی ام سلاف دکن ایریشن دولتا ترک و چتین وی وکا النصرة القاعدة يكو بسرقالي مدهاتن بأم شرمزار دكن براستيجي بريانها بدمكي دبيستو حفتة مهيدة چتين دولة ترك بحف بيمانك يعني جان بيشن باتفاقك در باسی حاله ببون و ایریشکی و سای برفره بتایبتیجی لسر گله ما پیک آنین دوی ایریشی دوی ایریشا هوانه ده چه قیسیجی مثلا بلکی ناوین وکا القاعده و النصرة و احرار الشام لچتين خود دكن لدراسي ده چتين دولتا تركن چتين داعشنا بهمان ذهنيته بهمان اواي اريشين خو بيك انين يعني تايبتيجي اريشا كل سر حاله بيچي بوي ام دكارن بيجن كو وكا دماكو داعش باتفاق كتا موصل ده وبوي اواي موصل تسليمي داعش هات كرن بهمان ذهنيته بهمان اواي حلب تسليمي چتيان كرن بوی آوای ام بیشن يعني نتاني مثلا ام بیشن جحله به درکتن ووسا ام بیشن رادستیون هاتا کند همان دمیده جبل خانین خو حمو آلابن خوین عسکری چتایا رهلان کو بوان آلابان ام بیشن ایریشی ملت بکن بتایبتی جی ایریشی ملتی هک 2018 ده انجام داگر کریه دولت ترکیه سر عفرینی ده کوچبری شهبا بون بسالا دشهبا ایده بهیویا کو وگرن عفرینی لبر خود دان جارك هذه ترجيج بركو مترسين لسر امبيجن ملتي عفني شهواي ده برزي دبو ببريارك كو قتل عام جارك هذه تشينبن جارك هذه ملتي ما دي جنوسايد را درباس نبي درباسي هرمن باولا وقت تبقى رقايبون ديوان كيليا ده برخداني كي بهم با يقال من روشاوا هيا بتایبتیجی ام بیشن ملت می هکا تاخن شیخ مقصود ده ماین و بتایبتیجی کلوه داری ده جدای کان بگره زاروکان بگره شروانا بگره برخدانه کی به هم پال برانبری چتین دولت ترک تیمشاندن هر وسا چه قیسیجی ام بیشن يعني كوچبری جارکادی هاد جیان کرد لجارکادی تر دوی سرمه ده برخدانیه کی به هم پا گل شهبای هاتیه رابر کردن جارکادی ام بیشن يعني رغم كو راستي كوچبری جهات لدیس جی به اراده خو به سکن خو به اراده خو لسر لینگ خود سکرن و يعني لبرانبری و داگرکاری برخود دن يعني راستيجي ذهنيتا وان چتيان ذهنيتا چتين دولتا ترك همان ذهنيتا چتين داعشية ديمانين كو دركتنا رايا گشتي ديمانين 2014 دما چتين داعش چاوا ايريشي جواكا ازدي تكر چاوا ايريشي حمو انساني كو دكتا برده ايريش دكر سريجي دكر انسان قتل دكرن تجاوز دكرن دست داوتني بوي آواي ديماني كو دركتن بري 10 سالا ان بيرما افيك دست نشان دگه كو اساس خود داعش چيكر مهزن كر بهز كر دولتا تركا وهزين وكويه بتايبتيشي امبيشن هزين وكي امريكا ويكو دوار جبل خالد ودهر وارده دوار پرورده ده اساس خود داعش مزن كرن يعني انا ها مدسبك ده شي قد بكو ناف جدابن لذهنيات عينيه وبهمان اواي اريشتكن يعني فرمانه هكا سري جواكا ازدهاد 2014 كوچبريا چيبو بتايبتيشي او ديمنن كچوجنن ازدي كو چوا امبيشن چتين داعش دست داوتوان يعني ديمنن كو چوا دشروانين يپجي كو دما كو بريندار دبن بوي اواي دكفنا دست ده يعني ديمانين كو دركتن بآواي كي هوانا چاوا إيريشي جنان دكن يعني عين وق چتين داعش هروسا دما كوش بريده جنكي كو بيجن جخال كي عفريني دمالي دا جنكي نخوش هات سرجي كرن يعني براستيجي مثلا يعني بتا آواي فرق خوش چتين داعشينينه يعني اف هزين كو بيشتگريا وان چتيان جدكن ده هما دا ذهنية وان جيا داعش فرقينه جبركو يعني ده اساس خدا بتايبتيجي اف چتانا چتين دولتا ترك دشمني جنانا دشمني جواكينه دشمني جيانينه جبروي كيش مثلا
مثلا بتایبەتی جی دوی ام همو برخوادانیا گل خوی روشاوا بتایبەتی جی ام بیشن ملت خوی عفرینه تاخن شيخ مقصود جخارة بخير ميناك جبر كو دروجا إيرو ده يعني كذا كسرنا فكرة كو تاني شر لحلبية يعني تاني شر سوريا لهرمين باكروشلات سوريا الشر بلاوي حر داري ببي جخا يعني روجانا دولة ترك درت كبيرة قهادني بدي بيجي يعني السينورين كوبريا 100 ساله مش دست دان سينوري مساقي ملي ام جار كاتب دست خو ببینن يعني دبي سردم ده بتایبتی جي وک ملت وک جواک چه قيسي ام کاربن بر خو بدن چه قيسي ام کاربن هري من خو بپاريز بن جوان چتيان جواك خو پاريزن ام نه هلبن کو جار کادي جنوسايد چه بن جار کادي قتل عام چه بن ام هو قاسي بکاربن لسروي اخي ازاد شيار مكجبر كو هدف دوله ترك ده هدف چتين وي ده يعني حتى بيجي شنغالي حتى موصلي يعني حتى كركوكي اف دبرانا همو دولة ترك دبيجي يامايا جخوا يعني خطرين هري مازن يعني تايبتيجي العراق ده يعني امبيشن دبر هري خطري لي جهنم دروجا ايرو ده امبيشن موصله نينوا شنغاله جبركو دفي هري ميدا بالدهان بسدان شانين بشارتين داعش هنا يعني کی دکاره بیشه کو جارا کادی مثلا ناوه کی وصل لیکن یعنی دولت ترک جلی خوان لوان چتین داعش بکی و بیشه یعنی اسوسا ایریش بکم یعنی جبر کو یعنی نهاد دیاره یعنی دنیا عالم لی میزد کی ده جامعه يعني اتفاقا كده حلب هات تسليم كرن يعني دروجا ايرو دجي جبركو بريانها بالدهان اتفاقي دنا برا عراقي ودولة ترك دهاتنا تشيكرن يعني دفان اتفاق هذا يعني احتمالك جالك مازن يعني افدرين كو هاتنا ديار كرن كو باراجين تركيا لنا شالين وشارتين داعش لنا جارك ايتر مثلا بسرهلدانا چتين داعش دولة ترك بكابنا وتفجري وبخواز به وسا امبيجن هدف خبيك بيني يعني دروجا ايرو ده جبركو دولة ترك و امبيجن عسكري دولة ترك جبركو اللي تشاين آزاد آسمانه يعني جلك دار بخوارن براستيجي جلك بن كفتنين مازن جيان كرن يدي ايرو دروجا ايرو ده انجخ بريافان چتيان بكار بهدف خبيك بيني وكا بريا چتين داعش والنصرة والقاعدة يعني هيزكي دولة ترك نينكو بعسكرين خوا رابع امبيش تركيا ورا حياه موسل داغر بك يعني جي تركيا حتى حلب داغر بك يعني بدستك داينا وان چتيان بتايبتيش بدستك داينا چتين داعش او بخوازبي مثلا وان هريمان داغر بك وده هدف وان دشيش خو يعني دما 2014 خواستن جواكا ازدي بتمامي دقر كرين درباس بكن كوچاوا مثلا بمداخله تفجير ازاديه وافيك يعني بالتمامي بيك نهاد دروجا ايرو دا بخوازبي فيني تمام بكن يعني لكو دريبي مثلا براسيش دبي ملاتي ما البرخوا بده يعني البرامبري ذهنيته دولة تركيا داغر كار البرامبري مثلا ذهنيته وان چتيان كو بنگه خدا امبيشن يعني ذهنية داعش دباريزي دبي البرامبري و هلوسه يكوساي وكيري هبي بتايبتيجي مثلا جن دبي يعني هي زدتر شيار بن هي زدتر خوب باريزي جبركو براستيجي يعني دبي سردمده يعني لكو داري دما ايريش چدبن بري هر كسي ايريش جنا دكن با اوای کی هوانا دست داویچ جنا دروینن این دروجا ایرو ده بتایبتیجی يعني دبل هر دوري بتایبتیجی لوان دورين كود هدف دولة ترك و چتين وده دبيجن زيدترجي هم خوب پاريزي هم جي بكاربه يعني پیشنگتیجی جواکر بك کو بكاربه مفهوم خو پاراستني چوات کاری خو پاريزي پیش بيخي بتایبتیجی کو ام ایرو بحثا خطري لسر شنگالت كن دبيجن اس دي رينادن کو جارا کاديتر وك 2014 دشنگال در رو بدي دبي هركس يعني البرامبري اخا خال البرامبري خال البرامبري جواكا خبر برسيارتين خو بيك بيني وبفي اواي مثلا وكا حمو ملاد ام برخوادانيا خلق خوي روجاوي كردستاني ام جخوره بكن ميناك يك اف جرينجا يا دياميجي مثلا سردمكي وساده يكيتي بر جرينجا يعني دروجا ايرو دا دبكو يعني دروشاوي كردستان دا ايشن جلكي مازن هنا ده هدف وان ده دروجا ايرو ده جلك يعني هم عالي هواي هم جي عالي بجاهي ايشن جلكي خورد هنا ل يا هري جرينج جمره ايرو يكيتيه دبي بتايبتيجي هم الولات هم للدربي ولات
ام همو جی پشتگیریا یکو دی بکن بتایبەتی جی پشتگیریا خلق خوی روشاوی کردستانی بکن هم دوار معنوی ده هم دوار مثلا مادی ده چج دستی مواری ام یعنی پشتگیریا هفدو بکن بتایبەتی جی مثلا لبرانبری دستکفتین ملت کرد لبرانبری دستکفتین روشاوی کردستانی ام همو خبر پرسیار بین جبر کو اف دستکفتی یعنی به خوینا شهیدان هاتنه بدست خستن دوی هر کس لبرانبری پرسنا دستکفتین روشاوی کردستانی خبر پرسیار ببینی و ام همو ل روشاوی کردستانی ببینه خویی و لهر دری دوی بتایبەتی جی دی چارچوبه شر گل شورشگری ده لسر پرسپکتیفین ریبراتی ام بکاربن یعنی لسر بنگاه شر گل شورشگری خو جوان ایریشان جوان فرمان نو خو بپارزن بتایبەتی جی یعنی همو جواک نه تنه هزن پاراستنی همو جواک به همو بشین خواه دوی بیکو ام بیشن اف بیشه یک طرفی کی سیاسیه یا طرفی کی حزبیه به تایبەتی چه دشن گالده دوی هر کس لبرانبری پاراسنا آخا خواه لبرانبری پاراسنا رومت و شرف و کرامت آخا لبرانبری چتایان لبرانبری ذهنیت دولت ترکیه داگر کرد خوادی هلوس بی و بکاربی لبرخوا بده موک ملت ازدی به تایبەتی چه دپیشنگتیا ریخستنی جنده وقت هاجی وقت ریفبریا خواسر یعنی به تایبەتی چه جبو پشتگیری خلق خوی روشاوی کردستانی ده همان نمیده جبو کو ملت ازدی لبرانبری وان ایریشان شیار به حتی تالیشی امی دنا و برخوادانی و تکوشنه کی مزنده